Ne stane. Ormarići su za role da u njih stavljaju stvari. Nije to knjižnica ili dućan s igračkama. Ili avion. Znam ja što je ormarić, ne treba mi definicija. Dobro, smiri se, Lila. Zovem se Nina, ne Lila, zar ste gluhe? Bok, znate li gdje je Niko? To je ono mala koja je zalila ambar sa milkshake-om. Oprostite. Bok, Ti si djevojka koja radi u Ambarinoj kući, zar ne? ne, ja ne. Moji roditelji rade tamo. Jeste vidjeli Nika? Još nije došao, ponekad kasni. Ćao, Lila. Vidimo se. Prvi put u Čamed Rolleru? Ne, drugi. Jučer sam upoznala Stazu. Dobro, malo više pod nego Stazu. Pitaj moja koljena. Imam kremu za koju vjerujem da će ti pomoći. Kako kaže moja mama, ima 60% učinka kod regeneracije oštećenih stanica. Hvala, ali dobro sam. Nisu bili teški padovi. Gledaj, ja znam dobro rolati. U Meksiku sam čak dostavljala hranu po gradu. Samo što je rolanje na stazi malo drugačije. Naravno, urbano rolanje služi isključivo za prijevoz. Ili bolje rečeno, eko prijevoz. Ali freestyle uključuje stil, glazbu, ples i podrazumijeva mješovite tehnike. Sve prolazi. Hip-hop, suvremeni ples, umjetničko rolanje, dance, ulični skok. Ideš. Otkud znaš sve to? Pročitala sam na stranici Prijatelji rolanja. Oprosti, nisam se predstavila. Ja sam Nina i ne rolam. A ovdje nitko ne priča ni o čem drugom. Nina, a ne Lila, jel tako? Ja sam Luna. Ti si Ambarina prijateljica? Ne, prijateljice ne. Gle, živimo zajedno jer moji roditelji rade za njenu kumu. Istina je da mi odgovara biti dobra s njom jer idemo u istu školu. Srećom, nismo u istom razredu jer je ona starija. To je onda dobra vijest, jer ja idem u istu školu kao i Ambar i mlađa sam od nje. Da bar dospijemo u isti razred i da budemo kolegice. Odlično, jer ne poznajem nikog ovdje. Dobro, poznajem, ali one koje poznajem nisu mi baš. Druga slučajnost. Mene nitko ovdje ne pozdravlja. Čuj, a ovdje svi rolaju? Svi. I